Hospital kana amanyaka Dr. Muhumuza Dickson onkwenda gusitaho mu gihugu twakire rero tugumizemu on program yiteje omushaho twakushemererwa bali munonga umutekanisa wa program ko kwasheza kukigamba amazina Dr. Muhumuza Dickson kandi nanye ninkoroa Ruharo Mission Hospital nko mushaho so mwereza twahebwa mugisha kugira ngo tuje tuganire Oburweire Bwa Shuukari obwo kweta diabetes ninjira kugeza kwegesa no garuka mebuzo ebyabanda heraho bine ecyombuye nico cyebuzo cyo tuza kuba twine kubuza abo kuba kutukure bantu yenda ngo iriho ryiturikiraha so nyina gutara mu gishoku iko okwahori nanyaha mu studio yituri itekereze chabera hanga abo kuba anwa kutubasabyo na etkubana tukora so ikatushabe mukama wito myambabazi webare nahabwizobere kandi webare no kutuheza Amagara twasesha heje turi abahurire mukama tushaba ngo ejo teje ko program eji obase kutubasa okwegesa abantu abariyo bareba TV nabahukize radio okuma okonja kushoborekerwa Oburweire Bwa Shuukari obutkuza kwegaherizo mukama likabyo ne turakore ebihimsi izina ryawe kwise kitinisa twasha abantu abari mu izina rya Yesu Kristo mukama wetu amen amen so Dr. Nanyenda kubuza Shuukari umuntu nokayo bajya ngo reka twicebere Shuukari batikugira bate Shuukari yaza higuru ngo Oburweire Shuukari mwena nyenze ngo izotangarize buri umwe ari ha TV nari ha radio abase kwetegereza umuntu bakujya ngo Oburweire Shuukari nikimanyisa ki ekigereta warwara Shuukari kibachi ahabwenche bakujya ngo Oburweire Shuukari kota karwara nkamwonyo ninge bindi nkebyo Shuukari kurwara Shuukari nikimanyisa ki bali munonga so hati ya Shuukari tichikumanyisa kuja nti Shuukari yawe yahigu chonka Shuukari mbwenu kama zenchi define nkomo omurujungu then ngeze kuchigaruka kumurunyankole Shuukari bashi defining nka metabolic syndrome characterized by very high sugars. Wow. So echo nchimanyisa nti Shuukari ne combine ng'obwire bwinji konko mbwire Oburweire obwo bwinji obwe mpate ko hali kugira ngo Shuukari yawo mu magara iri yahigura munonga nicyo kikumanyisa bija kugira ngo oyine Shuukari jinje mbese ngo ino Oburweire konko mu Oburweire bwawo obwe oyine mu Shuukari iriyo mu magara gawe na iri yahigura when Dr. noza kutugarukira mukaje nchimanyisa ngo Oburweire konko Oburweire bwoine so in other words Oburweire Shuukari yonka Oburweire n'ibindi bintu mbeno no ino Oburweire no basa ko ino Oburweire obundi konka Oburweire bwawo omwe oyine muna Shuukari yawe ejya higuru mbeno Oburweire obukureterwa omukujya ngo Shuukari yawe kaza higuru is that what you mean no ino Oburweire obwatumereka nka Shuukari yawe yaza higuru now hatu nakuchenga when hine chikwa charetera Shuukari yawe jo mubiri yaza higuru yes nakwetegereza nko kurwara Shuukari ateshe chikuretera Shuukari yawe yaza higuru niki hati twine bicweka bita types zitakushana za Shuukari so ni yana mbanze kuga hino bwo kwija tukashanga Shuukari yawe ya higuru ujya mu konka toli diabetic then hine state itkweta pre-diabetic state mbeno bora hacha kurwara Shuukari noli hacha kurwara Shuukari then hine levels ezo kwija ukahikaho tukajya ngo bori diabetic ohine Shuukari Oburweire Shuukari so hatiya how pre-diabetic life modification zikamyano hine binte bitugambira ngo kole ntuta kwena ngutukuteka mbazi ntugambira ngo okole then kujya nti otaka progressing kujya ngo ofune Shuukari then tukashanga wabire diabetic atiwe ntukutandikisa ambazi so wambuza ekikweta Shuukari nenchi yes ati ntagaruche mwecho nkabe ninyena mbanze mfutangalize Shuukari zinebika aza buri kika nchiretwa hine chikushireta so twineho into categorize ngo mu bika bibiri tune type 1 na type 2 ha type 1 naho kwijoka shanga
obutafari bwawe obwakakuruma kweta pancreas omubiri ngubasa kwehindura gutandika gubwita. Wow. Icyo kintu omurimi orujungu mbacheta autoimmunity. Omubiri kwerwanisa. So hati bwo omubiri gutandika gukora ki kwija mwene gutandika kwerwanisa. Azo mu kwerwanisa okwe guhendera gukwasira akakuruma. Akakuruma ko kino obutafari oba kweta B cells, beta cells. So kakwija kakatandika kubwita hati ganga producinga hine ekintu ekibukuzara ekiba kweta insulin. Jo ni hormone. Hormone ejo niyo kugezaho kugira nti omubiri gwakire shukari. So omubiri kukwija gukita ubwo butafari ati akakuruma kawe tikakuleta tikakuzara insulin ejo. So kituma wajashi wafuna shukari. Mene omubiri gubura kujakire gumaho just etina heri. Yote te kujizara omunda yawe notine mu shukari. I mean insulin. Okay. Then type 2 naho kushanga akakuruma kawe nkazara insulin. Konka insulin ejo omubiri tigukujakira. Natwategereza bwe. Tinka kwetegereza musha. Echo kubanza akakuruma tukakuzara insulin. Kakwa katagizire insulin yo kutambuza shukari omubiri. So nchumanji mayinza ngo shukari ejo hina yaguma. Okay. So hatiya leka shore nti insulin akakuruma kawe kazara insulin kagiteka omushagama. Hatiya omushagama harimo obutafari meno omubiri gwinemo obutafari obushemye kwa mbotwara eshukari ejo omubiri across the body. Yes. So hatiya ko kwijo kashanga insulin yawe itabo. Hatiya ubwo butafari ezo cells tizikwasa kutwara nanka sukari. Twategereza. Kandi hatiya the other way around nekora insulin konka insulin ejo omubiri tigukujakira. Obutafari obushemye kwa mbotwara nanka ni shukari buganga ngeno tibukwakira insulin. Abo kwa insulin niyeshemye kuba ne yambo bwo butafari kugira ngo butware shukari. So omu type 2 oine insulin konka obutafari bwo mu birobo obushemye kuba mbotwara shukari ngeno tibuli sensitive tibukujihurira. Mwene gumo mushagama ne floating omwanya wokuzo omubiri nakwetegereza. Okay, so hati nanyenda kuza kintu cha autoimmune. Ekintu ekya common is it kugira ngo omubiri gwawe ngwerwanisa nikikanya kito mu bantu kushanga omubiri gwawe gwayihiriraho gwatanka kwerwanisa. Hatiya ekintu incidence yo kugira ngo omubiri gwerwanise tero common munonga. Konka omu bantu abutu assessinga ku abantu abine shukari aba 10% mbakunda kwa bine type 1. Meaning abantu igana abine shukari 10 halibo akakuruma kawe tikakuzara insulin. Wow. Nanyenda kubuza kintu cha omuntu waba oine shukari either type 1 or 2 konka obundi butaka chebizi omuntu kyakwari nko mukejesha hariho obumanyiso bwo kwasa kutereza kugira ngo omuntu aja ati nchakare kanza kuchebeza shukari. Yes. Aho tuyino obumanyiso bwingi obutu iwe nko omuntu obwakubasa unakwasa kwegesa kugira nti waheza kubuleba watandika kwecheka. Yes. Nkanyine shukari ngatinjini nabanishaho producer hine akashana kunanira and display njira hana nkeji aha screen mbaze nkoreka abantu noreba ko kayoka symptoms of diabetes hati ko kuba ine shukari ine kade no symptoms obwiro bwinji no itwenjara munonga noreba akakanta ako kubanza umuntu nayi nenjara munonga nayi nenjara burkanya mbwenu burkanya. Obundi ahura nanda ngo anyo munonga
ayiniriho iriho ritura rimwisire obundi oshanga nasheshagurika okusheshagurika munonga atobwi wanka waheza kwije wanje waheza kwija kureba mushaho nabanza kubuza omukiro ko kubyama noshesha nk'emirondengaye wabo byama omukiro habukwa during the day no bazo buta track ubutafa yo kumanya kunko mukiro enkarike kwije kakukwata okashohole emirondengahe echecho obuli muntu wena nabasa kuchijuka yes then nyija kubuza omukiro no kunda kugiririho habukwa ihawe ko kugiriro no basa kurugano ofuna haramizi ngiye no nacyo no basa buta tracking record so ko kunje ni ntura nyomire ningo mucyo ninywa liters nki 10 echecho nchi ati nchimpereza suspicion no basa ko ine shukari then chini nyija kubuza oto ambyen kawaza kulya no lya hawo nkobwire bukwingana ki enjara ne kwata hawo nkobwire bukwingana ki bijo kanje bulishani nyine enjara bulishani nyine enjara buli after 2 hours nyine enjara ate obwo obumanyiso bushatobwe nebwe mbiyano nebwe buli nkakadino ubwo muntu buli muntu wena yakubasa kumenya ati imbasa ko nyine shukari abo ubwo nebwe bukubanza kwija ubundi butakizire banzo giririho ihiro ryinji wenda kurya hihi wenda kuguma nojya then okushanga noshesha munonga wow sombe n'umuntu yashanga ayino bumanyiso nkobwe kikabe cyonjaza kuraguza areba niche okay naenda kubuzaho okuchebera wagamba ngo hari umuntu bwo kumchebera ukashanga ngo ari pre-diabetic yes ato umuntu ogwe ashimekwana yija kamje atwonka shukari yaweji neshe azaharutezo atanashimye kurafuka kugaruka bwanyuma yabwire cyo kugaruka gumana yicebeza kureba how it is going okay so hatiya uko omurere ka kwija tukamujya ngo uri nkarutezo wo kwenda kurara shukari ntuntu enangu tuke frequent visits probably nka every after 2 weeks oje tubanze tukuchebere tugaruke tukurebe like that wagamba kintu kibyo kuri omuntu ogwe ariko pre-diabetic nanye nago tangaza habyo kuri ebi omuntu otakagizire ngo iyo bakugira ngo orwire shukari kandi nano bakugira ngo hatiwe orwire shukari abantu abo babiri hariho hache eriho nebzabuza kandi hariho warwire kusha chubasiko katugambira what these people can eat so hatiya ko kuborwire otakarwire shukari konko ryarutezo ntugeze ku restrictinga kugira ngo takaya ebyo byakwasa kutuma wa progressinga wazo mu diabetes so hati ebyo kubyebyo nebyo kubya especially nenda kwanza nagambe ebitukwa ntwenda ngo utakari yes processed carbohydrates ezo zirimo kaki umenemo kujoka shanga emigati ukijoka shanga chapati ukijoka shanga mu sodas normal soda nayo ne carbohydrates ine glucose nyingi omonimo kujoka shanga tukija tukakuja nti orugenka ha ngene ibintu bikunulira ntugeza ku restrictinga kugira ngo bigende okuche then kutukweza tujya tukugambira exercise hawo kambwenu wabo takarwire basically ni life modification ekimbwenu ukugeza ku changing life yawe okweri kugira ngo omubiri gutakafuna shukari nyingi kugira ngo tibwagikozesa kandi ekindi wabona ukora exercise shukari ekuberemo umubiri ngugeza kugira ki kugikozesa nico tukugeza mbwenu kugira ngo habura abantu babe nico bakora bataka progressinga kugira ngo bahende baryo mu shukari kandi warwire we narya ki hato warwire twine special meals zawe bambi
so ati nkabe ni shaba producer aje akanta kuyantera hawo basi hatiya chechi warebaho aha screen cyo bakutera screen ko kuba ojo ko oyine shukari ntu ejo niyo sowani yawe eito akube ntugamya ngo jeshi okoze no jireba hatiya akali colored green no cheba menu ni half ya yejoshi echweka cheso one so echecho no chiteka greens emboga ezikwiragura aho no kushanga dodo shwiga obutura cabbage ekijamba byona bitwale echweka kihango echa hani yawo then echweka ekinde kyasigaro twashitema obushweka bubiri akachweka ko kubanza kale akalinka akakwenda kushana nkayero omome ahimu kulya grains aho ntugamya ngo take carbohydrates basically carbohydrates sawa no kushanga oineho ekitoche oineho akaro oineho muhogo oineho kitakuli oineho nakacheri mbwenu ezezo components za carbohydrates zishemekwana zaho ahajyako akachweka kachako akahigura ko kumukurebaho then echweke cyo hansa iwo aho kureba alo proteins alo nebintu birinke bifibye nyama ate ntuntu yenango oteko ebyo kujya ebikombe komumbire bwa kweta proteins aho no kwisho kashanga twine bihimba twine binyebwa twine avocado twine nyama twine chenyanja twine amahuri mweno ebintu ebikombe komubiri byono ahawo no kubiteka mweno obuwire hino omuriro ompereze kureba akanjanti akazo mu irwaliro bamugambira ngo aruga hamere yona asigare ahakatoche katakuzire akanyara ngo aguma akanyatse akatekemo akonyo nkijana shango omwishaka akali nko myaka nkabiri nabiri neshatako wako namurebere kasha nkani teka cyangwa ine myaka nkatano abo akali marinarishiti wena mwena kokosire really mbwenu akushokubi so ninja hiyagire either akamisi interpreting ekibamugambire ningo wamuhabwire taragerezo kumushoboreraje konka otherwise abaru omuntu wabone shukari yabijya higuru nebaso gutekwita konka shukari ke kuje kaza hansi ne yo ne kwita so ataho no kugeza kugambira nti wabone shukari jeza ushiriro mushaho akuhabure nibyo kubyo shemeye kubana nko naheza kushoboreraho ninjira twagiza kucenga haho hine chuwagambe shanye ndoshoborije clarify wajanga umuntu ari atakarire shukari arga processed carbohydrates omuntu warire shukari watuhereke suwani mwenu we naichizwa kunywa soda akanywa shukari akarya chapati nebindi byone buhari yori atakarwire bari munonga actually ati yaho ninja kuruta kiburizecho abantu bamba kukwata kubi so konka emere yini ha muntu takarwire shukari iwe ine shukari iwe wotosheme no kwano waranze kurahule ngo hari mbaguzo soda utakazaho minute made ejejo jirugeho kandi echikijo aroka juice kechikijo kuba gukora fresh juice ningo mu chikijo cyawo cinjire umuntu cyo nana yisizwa kuciriya nico bakuya mushukari nico bakuya mushukari nico nani mburi sorry basically mwenu ni koko bwe shukari ntugamba ngo rugana shukari bene echikijo kireke bene echikijo anyway echikijo kiri somehow complex mwenu chine complex carbohydrate chine sucrose yeteba ibatakatire mu cyoma bakagira uko bahindura so hatiye cyo umubiri ngubasa kugeza ku kukimanejinga okusinga shukari ejeje
eri very simple nako itegereza nanye ndakubuza ikindi kibuza habyo kurya just takabuze ikindi wagamba S1 twagishamo ibiceka bibiri icyo kubanza twataye imboga zikwiragura na fruits I hope then icweke cyakabiri cyasigara twashitema mu kabiri twataho carbohydrates na proteins hate S1 eji kandi wajoto aho nko kushanga kahunga omuceri ebitoke mwe ntatkambuza aha S1 yanje mwe washanganye niho greens then aha kota nataho kahunga nataho kitocha hamutwe nataho nekitakuri aha nataho nyama na janze mwe bihimba ho mu rubaju is that okay ninga naza kurya ndiho kimwe at a time okay so hatiya wabuza akakachweka kakota aka carbohydrates akunaja ngutu pino carbohydrates nkabe nindiho kimwe ninga ninkora mix yes I would want to know the portion aboko S1 yanje ne kwira kwa drink or sania rwon okay I'm exaggerating but I hope I make a point nyenda kumanya portion zezo are they still also considered ninga as long as according to what you have on your plate half of it is vegetables half of it is carbohydrates and half is proteins so okuwa kigamba kakota kwa carbohydrates no baza kuteka emiliyoni yo kubayini wabone kitoche choka kiteke kitoche nanye kitoche kaunga no muceri byona mbiteho wabone more than akahunga umuceri nakaro teka wa onkante otuchetuche teka otuchetuche kurangu twahika twakora mbwenu kuota iya okay wewe nicho najenda kumenya doctor so kandi hati nanyenda kubuza omuntu wagamba shintu cha shukari yaza hansi echo nchizo mbanta bako barwire shukari ninga hariho burwiro bwo kushanga nguyo oya ine shukari iwo karwaro butagira shukari ninga nichebo mbanta bine shukari kugira ngo mwene temba eshume tembe shume kandi omuntu akobari jo bunde cyo we nabaso butakiriba hatiya obwiro bwinje kikutuma shukari yashuma munonga ni either food zezi twagambira abantu kureka ningemba zeitu abahereza yashuma munonga yes yashuma hansi so ati nko kunakugambira ubwo mwana ewe abenariye kitoje wabenariye katoke katakuzire yes meaning akakatoke kakakine carbohydrate nje munonga kunaje kutwaje kumupa twashanga shukari yeke yansi ekashuma so ati ubwo ecyatumire yashuma bakamuya ahamere shime kubane ha byokugi so kandi abandi abakuba bindi katjo oyine shukari twakutandika sombazi either wagumero talire abo kwa katuje ngo olinko wa insulini tukwikiza ngo oyetera katobo tinemere waza kwetera kakatwaka ntukugambya nti enankeji S1 yawe yemere eberya wachenga abo ko kweza kuketera okaza kuchekinga ko muchingo kashankemere ayatika ataho ni disaster wow nchwasa kwete chizo yes abokuba ngoko nakugambira shukari yabe yahiguru in a long run ne kwita kuonka shukari yabe yije kashuma hansi ne kora kusyo yo ne kora useze sha nakuchenga wow doctor nyenda tuzoka chomuka humuru kuturize ntuza kutankiraho insulin aho akakatwako tubanzo tugambire nukatero takariye ningo weza kuri cyo kugira ngo ndindeze kureba kuyo byatwa we timbanza kabiri akaketera wanyama ko kaye katuzo mukahumuro kuturije tuza kutandikiraho so iwo ya TV kandi wohurikize radio uri ya Revival TV and Revival Radio Amagara mbujire kandi ntumbanye na kwisinguna na YouTube ntuba turiho live waza Facebook you can follow us on Facebook on Twitter on X yes Twitter became X mazuma updates zona nobuzi neje bani katuzoka cyo mukahumuro targa Revival TV Amagara mbwijwire
Mbarahuka Sako yagabura umukino cy'ukureki hangura na Mbarahuka Sako umukazano ka Christmas promotion abo mwaka gwe 2024 iwe cyawe no kugura imigabo mu Ruhuka Sako ukutandikira mitwaro 50 ukutya miliyoni 4 cweka no kweyongerayo no basa no kusevinga eshe miliyoni 10 kumara mezi 3 ukutandika 20 yo kwezo kwa mwenda ukustebero 20 yo kwezo 12 rero wa fixed account no kubika eshe miliyoni 5 no kweyongerayo okumara mezi 3 rero taho mukazano igura account osevinge mitwara 3 no kweyongerayo ubase kutaho mukazano kwehangura birabanya mwinji kandi juka ngo kwigura account no mutaro 18 zonka ekikuru no kwijana photocopy yendanga muntu kandi nawe wari tabanti 10 ukwegitaho Sako ukurugabiro 20 yo kwezo kwa mwenda ukustebero 20 yo kwezo 12 mazima kazano no bukarwa hagati ebirawo byo kwangura nibinji harmente embuzi ebifaratsi hufaz t-shirts obukofira ubushabwo mucere okumanya biri kukiraho tera no tumushanje mukagemwe 19 nkaga nina abri na mwenda Mbarahuka Sako tukwatira mu kwetungura mu byentasya hari ukintu cyo buguzi bwingi nko muzire kushomesa umwana w'umurumo ugwa abana nabijikuru bariryaho itendekero ni rimwe ryonka Rain Training Center Limited Mbarara. The main program youth training aho neya hotel management and institutional catering konkesho tishuzibire kuoncheraho other programs like saloon and computer kano mgezi programs twine program y'emyaka ebiri that is basically about hotel management and institutional catering. Then under hotel management, we are also offering programs for the 3-month students. Abana bakwa batamaze senior 4 tubahereza opportunity nangwa mugisha go kwegebye mikono ombya hotel management and institutional catering na saloon. Mwenu bashanje mu rurembo rwambarira ahife y'ibituro bya kukonjeru amahando gwatura cyamugorani naro terasi munoti mushanjwina 22 nkaga na 8 anana mukaga nari noti mushanjwe noti 2 kinana mukaga 30 ananishatu ababanira CCTV cameras abari kushango mu rurembo rwambarira bagarikana insurance ababanira ubwa hati bine card cameras ezikora kirone ihangwe kandi zirikureba uburingo bwa meters 20 nankaga alarm cameras smart hybrid 5 megapixels cameras PTZ cameras bine DVR na NVR eza 2 megapixels na 5 megapixels hard disks bine na za cameras zindi eziri kuzabikondo bya sora nebyo amashanyarazi kandi cyo mutano kamera zikuzabikondo zibazi gitureho wifi na internet bagigita simu yawe yo mu ngaro kandi ogwe rikosa memory card bine byo mebikubara senti hariyo wa bank Sako nangwa no mu bukwate motoka yawe wete tracking devices nibaburiyo bashanja office zabe nkuru ezikushango mu rembo rwambarira wabanotaho mu gate ya bus park ninga hitaji rya Bersia umucyombe ku cyaro kwa Gosenega na Amazon building opposite Stanbic Bank ninga shotere no tumushanze mukaga 8 nari no tumushanze 5 8 jejone saba banira urinde byawe nabawe. Revival TV Amagara wijwire. Kurka mukahubno kandi oriyo program Amagara no kubaje umushaho tino studios aho natogesa handu ara yashukari kandi okukubasa kugira ubonero okukubasa kumanyo kaje twonka hata haho naika nimbasa kugira shukari kandi okagendo kacebeza kandi aro natogesa nano kwekwisha kikugiretanije mwenu tukaje mukahumuri ya tugambira habukatu Dr. Tantenda tanchira bukato omwe muntu natina no kuraguza ateka ko kakatu ajatiniza kajiranta konkana nyezo tushobojere shukare genera guzubweta kandi okuterwa kakatu noha uyomwe naterwa kakatu ninga. Yes. Ole munongo muterekanisa program hatiya ko mukwija umurire kakwija ngo tumujanjabe inabo abo tukuteka ambazi go bukato nabo tukuteka bijuma hata abo tukuteka bukato ni bayi hatiya nolea ko kuwine shukari ekituma okay kanjeze
kugarura inyuma gake so ati shukari ko kuba nyinji mu mubiri ubwo ubutafari ubona naho gambire cells ezisheme kwanza nzitwara shukari mu nda zituma nankeji akakuruma kuba kweta pancreas ka producing insulin munonga kugira ngo ngeno kajinange kakora munonga habwa shukari eriya aha then hatiya kukakora munonga inkahika aha stage kahoyo katandika produce ka insulin kache omubiri kache so hatiya kutukwija twakuchebera twabanza twakweza katujya twakweza nkebijuma konka wagaruka shukari yawe kiriya higuru tujya tese zinde zitwakoraho then ahabo kugira ngo akakuruma kawati katandike kuba weak habo kuzara munonga insulin cyangwa ubwo muntu ubwo nasa ku benefit ngira insulin yahatiwe tukuteka bukato ngwena ko ari habukato takomera bijuma koko bo yabukato hina abo tukuteka bukato tukabateko nabijuma at the same time actually hatiya ahabo kuba ngeno owo bukato bwonka ni omuntu ubutwisha tukabanza twa ebijuma bikuremire so twisha twakwereza kakato wagenda watandika kuketera wagaruka twashanga shukari yawe haterije konka inabo tukuteka kato ugenda ugaruka oshanga shukari kijya higuru so hati ababontu bateka kato tubasupplement njero nakashi na nakajuma hati akajuma ko ukakora nkagezo kuyamba seru zezi kugira ngo ngeno zitandike kusensinga ka insulin akajomo aha then echecho kiyambe obutafari zezo cells zatandika kutwara shukari kugiteko mu nda ya cells zomo kugira usyaho atanye ndakubuza insulin yote teine bijuma it's only in kakato insulin halo insulin elyo mu bujuma konkejo ejejo mu practice tinkajirebereho konka wabano shoma literature nitujireba konka eri common hanoye neyo bukato kandi bukato bwine different types nanye ndakubuza amagarago atnoro bukato nango no bakwe ebijuma umuntu nabimera for how long twakutire aha mubazi gwa shukari basically ntuntu enango ogume omire mpaka aho mushawo arashaziremo akajati either twaza reducing aho dozi ninga mweno inchirujira mushawo konka basically twakutira hambazi gwa shukari obiro bwinji nchigumizamo nogumizamo abo ko kugeza kugurugaho shukari tushanga yagarutse higuru benti changu kuguruga mweno wabano miro mbazi gwa shukari tichemeye kuba inchena ngo guhemo no kwamo wala wasigaza nko obazi buchenka nko bazi bwebiri 10 gender refilling habo ko ekituma itwenka bashaho obuzibo obukunda kubona tabantu tuleba barwire nojo mu omurwira twire ahambazi gwa shukari kuguhwiremo yamara nka 2 weeks atakarufirinje hazaho mbakunda kwijana complications zimbi aho no kwija omuntu orango aine inecyo kweta DKA diabetic ketoacidosis ojo umuntu ayija ajyo mukoma ahabo kugira ngo arugira imbazi ya shukari obwire bwinji so twaba tukutira imbazi gwa shukari omushawo ni washemeye kuba nakugambira ati risha takugana ngo guryo nakuchende eza nakuchendeza uri ka dozi ninga kuongerezaho konka echo kugurugaho wabo ryo ko ine shukari banza yiheyemo ekintu cyo kugira ngo tugurugeho konka ntibaska na hydrom lifestyle yanje nka hydromirire ngakora exercise nkatamwa man mbwenu nkaba conscious it's possible right yeah it's possible yes it is possible amen it is possible konka echa chatuma ntakwenda kujanti ngambire abantu ngo noza ko rugamu bazi abantu bomba kukunda kugweya yes tutakugambye ngo gweyeho ngo gurugeho then oja oshanga wagira ibinde bizuba twafune binde bizibu naenda kuza amagara gumuntu akwarire shukari abo ko bwiro bwinji bakugamba ngo noza kumera mbazi ebiro byone byamagara gawe
ninga wakwetera kakatu especially omuntu akwana ojuke unana yetera na kakatu abantu abo kuba kugaruka when they come for review testimony zabo nzibaza mama kugambira ngo amagara gabagogaragata how when nabani bekunda ohuro omuntu akwenda nko kwehwa masiko how are they taking it up omuntu akatwaza ata yaba yarwire shukari kugira ngo aturu magara gakweyagaza gakwesimisa nko ndije kugira ngo uyo wakwetera kakatu obakasheshe oba mu mwazyo konka still ogumo ina masikwago go kugira ngo it is okay. Yes. Hatiya icyo kibuzo n'ekibuzo kikuru munonga abawira abo tukunda kubona kuba kwisha buri yomwe naje na perspective yeyi bwenu enteka teke yeyi so hatina inaba aba of course obukato budi inconveniencing because halo pain halo ntubagambe ngo insulin mujibika hantu hari cold ushango umuntu oyeta tayine fridge mbwen really nano bumanzi bwo kwetera ekikatu bwo tubwa buryomo nawe tubwa buryomo so kuba kwija ntubanza iwe nko mushaho naje shitamaniwe mbwen ubanza wamutekerereze byawe then nawe reba ahara atandikira so mbwen ntukunda kuba advisinga bafune that counseling actually hine amarwari aho kuza mbabi niho umushaho wa counseling so ntukwata tukusindikayo abanza ko mbwena ko akwasirira kugira ngo akumuriza akumuriza kugira ngo ukitekinge positively after all twene kitwenda niki namagara konka otherwise obukato bwa insulin obwe ninchimanya abantu abaryoka kubwetera byale tikiri ize konka babasize at least testimonies shongo abantu babasize kwetera obukato mporampo abantu mbageza buri umwe nayenda amagara of course nicyo kituma abantu babwetera obukato konka mbabwetera nabo batachukunze konka abo kujya niwe no yenda amagara nogira no ketera konka umuntu akoyagira insulin nabasa we kugira umugisha wo kugaruka habijuma bwonka kugira ngo insulin bashye wire bagikwiheho atugaruka hajujuma. Okay, so ati ya yes nchibasika habo kuba ukuna nakugambire sometimes ntukwandiza bijuma wija bikanga tukutekaho ka insulin konka kagumize mu kakanga tukutekaho insulin ebijuma then twale bati pressure ya sukari ya stabilizinga hati tutandika habo kwa goal yitu no kugira ngo cyaba nchibasika tuje tukuteka habijuma ahubwo at least ebijuma biri ize kumera than obukato buriya so yes it is very possible kugira ngo waba wakira insulin tuje tugarura abijuma konkecho ntubanza twa assessinga shukari yawo okwetwe ne agenda na nyine buzo nkabibire yo twakira bisuma cyo kubanza umuntu akwarwira shukari for example yes nabari ya review yije yaraguza ubundo joto jogarke kwa nyuma yo bwire nanka ogarke konka shukari yo kuyakutemba before arabo bwire umuntu bwo kuse shukari kagirita ekatemba kandi umwe kumira nimbazi utakuje expecting aho neza kutemba arabo banse bo umuntu akubasa kwehuriramu akamya shukari yanje ne basa kuba yatemba ubundi akija izo bari yatakakire konka kija ho kare we bari munonga yes nimbasa kugira nti yes or no kurugiraho umuntu aho kwa obwiro bwinji ecyo umuntu akora ukawe kwemanya ngo shukari yeteri stable ni shukari yaza hansi aho kwa uko naba nakugambiye shukari yo yabirya higuru neba tekwita nebasa gumo kwa higuru neshishe byo ko munda mpora yo neshishe ebyo ko munda mpora konkaje kaza hansi no hikano kimoti shukari yanje yaza hansi so umuntu yaza kumanya ati shukari yanje erya higuru changu nchibasa kurugaho kugira ngo umuntu ijanka ari nko kuna ikina nagambe DKA abo DKA ejo at least ine symptoms no shasho munda ugiririho ryinji umuntu atandika na smell yakuba na isya ne nuka muka nka fruits
Hapana. Yes. Fruits. Ati ekikutuma fruits hanuka muka fruits. Ketones obo nanka umubiri ngo gwatandika ku ngeno ku producinga glucose kuruga umubinde bintu nko mu fats mu proteins guhendera guzire ibintu bibakweta ketones aza ketones ezo zinenka Smenga ka fruits. Smell ya fruits. Iyo mukama wa shukari niwo kuba n'ubuje. Not someone on the side. Actually owarubaju niwo kuba nabihurira. Abo ko wano wayisa nanabihurira. Then ujo shanga ko muntu yafuna koma ija nko mukoma ata no amangu shukari yaza higuru ya ati yazo mu ezo mbazeta diabetic crisis. Konkana nowe kuza hansi nabona abanza nko mukoma. Yaza hansi. Yes, no basa no mutakakire wese nanzo tugambire omuntu yarwara shukari because of mum field nbabariyo omuntu mchebezo mjuti shukari yawe kikeria higuru hatapana tunkwetura tunyo butoshano banchebera bangambira ngo ni 18 20 hatkonka tino kundi oyango omuntu tine chikozesha ecumukwatire because life is going on normally kokana yenzo tutangarize cyakuba kine kizuba in the long run omuntu nkogo yataragwize shukari what is likely to happen? Hatiya mweno abantu bampurikize lekeji ebe point of emphasis hine muntu aine asheme kuba ine shukari eri consistent eri high omuntu wisha tukakupima tukajango shukari yawe yahiguru tikwena ngo tandie kuje yanje turahiguru yanje yahigure nere nomo apana tino muntu ayine asheme kwa ine shukari eri yahiguru munonga kandi koko naba nakugambireho shukari eji netekingana ngeno it is progressively killing Nekuita mpora mwenu. Mpora. Negmanage ndapo. So ati ahaho tutajikwase kugira ngo tujicontrolling tujimanaging. No kuruga hawo ufune ensigo zitandika kufa. Wow. Echecho mbacheta nephropathy. Noza kwija twaza kureba tukushange wagire unko mu CKD. Chronic kidney disease. Yes, kajegisha. Kandi hati yebyo ebyo nebintu ebiri hadi kurivasinga. Ojo shanga omuntu yakwitamisho retinopathy. Abo kabanta binje abarwire shukari. Nojo shanga ngutakweza.